Waha, kine e tiwi me tū mamao harawira, tēnā koe e hoa. Tēnā koe, Scotty. Nā, kua hoatu te tohu pūtu koura, ara te Golden Boot Award kia Benji Marshall, koera te tohu o te kai tākaro riki tino toa o te tau. Tika ana tērā whakatau? Kia au nei kai te tino whakai atu hau ki era o ngā kōrero i runga no i āna mahi rangatira i te whiringa toa, te whakatātai whenua whā, me ki kāre he mea a tāhua i tuatu i tērā o ngā meki, riro ngā meki āna. Me hoki te mahara pia ki ngā tāngata, ngā kai tākaro, kua whakawhiwhia ki tēnei tohu, arā ko ngā tino rangatira o te riki, ko Mal Meninga, ko Brett Kenny, ko Peter Sterling, ko Andrew Johns, a wai atu. Jared Hayne. Ka rea noa Jared Hayne, whakawhiwhia ki tēnei tohu. Te pūtu koura? E kao. Tērā tau. e kao, ko Greg Inglis ke te mea. Okay. Ko koe te mātanga, No reira, e tikana kia mihia tēnei uri o ngai tūhoi. Kārehe kai tākaro no Aotearoa i pēnei ake te rangatira me ki te tohunga, te mātanga, au atu āhuatanga katoa, kei runga no atu a Benji Marshall. Hoi anō, hei aha te riki, ko mutu ke te riki, poi pātu kei te tākaro Aotearoa, kia Ingarangi i roto i te whiringa whaiti o te whakataitai poi pātu o te ao. Ko Ingarangi te kākono tuatahi o te whakataitai nei, ka tāia e Aotearoa a Ingarangi te tūraki. Ka tāia. I runga no i te mea kai reira ngā puhi e tū toa ana i roto i tēnei whakataetai ko tō tātou puhi me ki ara ko Shelley Kitchen. Ko Joao Kinga no hoki tētahi atu me ki kai roto i te tīma. He kaha no te Māori i roto i tēnei tā momo hā kinakina rā te poi pātu. No reira, ka tāia engari he pīki maunga me ki i ngā rangi kei runga no atu i tēnei wā me ki. Kia ora rawa te koe tū paitonu te kōrero ki a koe, wha? Kia ora. Kia ora rā. He kōhine Māori e kakeake ana i ngā taumata o te ao poi tarawhiti ko te huinga reo Selby, te kōhine e kōrero atu nei ahau noroto o ngā tiraukawa. Ko tōna matawara kia uruia ki te kapa rarau he hiriwa. Te ahuene e tiwi... anei. Whenua he hua rākau kei te ukauka ia te huinga reo Selby Rickett. Engari he whānui noa atu nā paneke. Ia inga tauka tūmai, ko tērā te toki tino hia. Kātahi anō tēnei uri o nā tiraukawa ka whakainoatia ki te rōpū whakapakari i nā kai tākaro poi tarawhiti o Aotearoa a te rātau. Arā he rōpū whakapakari i nā kai tākaro kia eke ki te taumata o te kapa rarau he hiriwa. Ko tērā te wawata a ngā tauka whaeki, engari ko tēnei wā ka tino hihau kia tākaro pai mo tōku rohi ki konei ki Murihiku. Kātahi te tūranga tika mōna. Both of them could have intercepted that path. He taumata i kakea e te huinga i tēnei tau, whai muri ake i tōna tūranga mo te kapa steo o Murihiku. I toa hoki ia i Inarangi me te kapa o Aotearoa mo nā whakataetai fastenero te ao. I tino pai tēnei tau mōku, ai nui oku whakatātai ara ko ahua ngingi oku wāwai nāna engari i pai. Engari hei aha te whakataetai ANC a te rātau, ko te āwana nui ake ki a te huinga, ko te tākaro nātahi me tana teina a te pāia Selby Rickett mo te kapa steel. So hopefully she shuts her mouth. Ai ahua pai ia ki te whakakwe e tahi mea ki au engari kahua hoha haere au ki ai e tahi wā engari tūmana ko ka wā haere au ki te nohi tōna taha i ngā wākatoa. I tēnei wā, ko te mahi a te tokorua nei he whakaaro ake mo te kirihimete, a tērā tau ka whāiti nā whakaaro ki te poi tarawhiti. Rapara tāwhai, te karere. E tiwi ka tahi anō ahau ka maumahara ake. Deli MK te tohu i riro i a Jared Hayne tērā tau tika tā tū mo te wā tuatahi tēnei ao. Hei tērā wiki ka whakarau i ka atu te kapa haupoi wāhine Māori ki Fiji o tira ki tētahi whakataetai Oceania Cup. Hei tā tētahi o ngā kai tākoro tau tohito te kapa nā te upoko pakaru me te whakaheke tōtā I whai tūranga ia. He wahine kua roa e takahi ana I te ara o te haupoi Māori. Been involved with Māori hockey since the inaugural tournament, or back in 1992 in Napier. Engari nā te whānautanga o ana tamariki tokotoru, kua roa ia e whāwhai ana ki te hoki ki runga I te papatākaro. Engari kua ua kē atu te whai I tana ekenga ki te toru te kau mā whitu o ngā tau.
The hardest thing is the body telling you sometimes that you have to slow down. Aha koa ngā taumahatanga, kua pakari anō te tinana o Jan, a koe nei tana haerenga tuatahi ki te whenua o Fiji. Nā te tautoko o tana whānau I tutuki ai o nā wawata. Really got a good support crew, meaning partner, husband. I have 3 children. They all have to be dragged, I should say, from one hockey field to the other. He tohu ana ki ngā kaitākaro rangatahi e whai ana I te kēmu nei. You're there to also sort of remind the girls that it's not all about the tricks, it's, you know, your basic skills. You're hitting and you're trapping and those basic skills that are the basis of your game. Ko tahi te āhuatanga e tino whakahihi ko ana I te ngākau. Representing. That's what it's, for me it's representing my whānau, my rohe, putting on another silver fern. That's what I'm all about. He mārama te kite, kaore anō kia pū te ruha. He ta gardener te karere.